Assembly na pass tawkiba bill ahum ek onthok hanbio haina taksilladuna JCLPS na lagliba May manga gi ihing nongyai tang tret ki numidang wairam pung taruk fawba public curfew lauthokrai. Manipur University Tribal Student Union na Manipur University ke gate thingzinduna University asida ngasi nongmagi oina mahai tamba thingzindrai. Song English ng Mutama Marfutaraga Humdoi gi May ahum da thokiba kangluki Iram da Senkiba Inquiry Committee amuk han nahingat han bio haina Manipur Muslim Welfare Organization at Tabaki. Mayam kurum zari adom yang berbesi Impact News ni Prime Time Manipuri News Bulletin dai khaidam channel sin hauju pungjasi faw gi merbe pawk sen mayam tapi zari. Joint Committee on Inner Line Permit System JCLPS na thas gitang mga gi ahing dagi tang tarit ki numidang wairam pung taruk fawba public curfew lauthokre. Public curfew ki khongjang changsin gani haibagi wafam asi Segaro Thauda Bhabok Laikai da laiba JCLPS ki office da Paumi Singh unabada lup asi ki convener Komdram Ratana phungdokhibani unabadu da Ratana makha taraduna hai JCLPS na changsilakadriba khongjang asi ngarang MDU hall da pangthokhiba miyam ki warep lauba mifam da pass tawkhraba bill ahum ek to onnaba akanba khongjang changsinba haiba warep adugi matung ina laurakpa khongthangni lamdama sida lairiba political party singna bill ahum asi ek onnaba honabada amasung municipal corporation ki mikhal da mitop singna mikhal thengnaba yahandaba amasung vote thadaba yahandaba ki matang da makoi gi ferep adu tang nipan fawgi manungda miyam da khangan gadabani haiki hayeng maktagi akoi JCLP gi akoi gi student wing na adagi women wing na yam democratic omong da akoi gi khongjang changba horgani polling card mi thona 10% oiba polling card na more than 50% 80% oiba mayam jaureba masi akoi da asoba threat leba 1948 da mi top si lising ni ga chate trampan katane ba hojik impan mong da asuk masing hengaleba masi manipur gi hojik mi thona kamai na laige gi sepala maneba impan municipal council da leba masing je mitop sing na ngasi di laksan badagi vote chanjale hojik moina vote left na MLA ka ba khot tok su hojik kare MLA minister na taga hojik kare ba councilor ki leader sing je moi ki influence chapa hore Manipur University Tribal Student Union na Manipur University ke gate thingzinduna University asida ngasi nongmagi oina mahai tamba thingzin khrei mahai tamba thingzinbagi khongjang asi mamang tha gi tang mari da University asigi Vishi Yauba Din Committee ki mifam na University asida Sedal Tribe ki ming Chanba matamda chada sit kuntrago humdoi khaklambadu chada tereka dasmik manga khak kakthat khibagi mayokta changsin khibani muchuna University asigi gate thingzinduna gate ki maning thangba maikai da tribal mahairoi kaya na phamjinduna laiki loina na kholau kaya su lauki gate thingzinba na maram orega University manungda gari na chingba amata changba yakhide khongjang asina University asigi department kaya mahai amata tamna khide abdumaku administrative block ti hanki University ki gate mamang da Singzamai police station ki team ama laktuna thokaning da thodok thoktana bahaiduna senaduna laiki hauzik maki oinadi University asigi authority ki maikai dagi mutsu da wari shana si haiba wahai amata hairakpa laitri hairi mahai tamba thingzindringai gi numit nini chupna mutsuna University manung da wakat mifam chathakhiba su laikrabani The Dean's Committee and the VC to revoke the Dean's Resolution number 2 clause A and B immediately because it affect the interest of the tribal. We are sitting here for 2 days, dharna, sit in protest. No authority turn up for the talk. This is not for a communal feeling. This is not for a communal case, and we are just demanding what the centers given us this kind of opportunity and this kind of quota. But why the Dean Committee? If they are more powerful than the government. In kumzali shingo chamapal marfutaraga humdoi gi me gitang ahumda Manipur da punna khunda minariba maitai amasung maitai pangal ani gi marakta thokiba kanglup ki iranga mari lainana state government na sem kiba inquiry committee amukhanna hingat hanaba Manipur Muslim Welfare Organization MMWO na thamlakli Ketragaw da laiba Rahamania Community Hall da MMWO na sinduna pangthokiba kulgumdoi suba 3rd May observation thoronga mari lainana MMWO gi president Phundrei Mayum Abdullah Pathanna haikibada Laibak thiba thodok adubu ningsingduna Manipur gi pangal taba mafam kayada palan thoram paksana pangthoknari pangthokliba palan thoram asi thodok adubu
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕ ꯑꯜꯂꯥꯗ ꯅꯤꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯖꯕ ꯀꯋꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯠ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯕ ꯌꯥꯊꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯃꯣꯞꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯔꯥꯌꯣꯠꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯥꯗꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯞ ꯔꯥꯌꯣꯠ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯋꯥꯈꯩ ꯍꯧꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯏꯪ 1883ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯎꯔꯩꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯖꯤꯔꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯕꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯖꯔ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯨꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯃꯣꯇꯣꯔꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯨꯔꯝꯂꯕ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯁꯄꯔꯃꯩꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯝ ꯁꯪꯕꯤ ꯑꯉꯧꯁꯅꯥ ꯆꯍꯤ 35 ꯖꯔꯤꯘꯥꯠ ꯂꯥꯜꯄꯥꯅꯤꯗꯒꯤ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯑꯂꯥꯎꯗꯤन चही 19 लखीपुर टोलेनखुलदगी चनबम मोहन सिंहनी चनबम मोहन की येत थंगबा पिशुमदा सोकी थौदोक अदु यामना लाइबक थीबनी लोइनना करिगिदमक मखोइबु फूरिबनो हाइबा हौजिक फाउबा ज्ञान तादे हाइना ड्राइवर सिंह असिना थमलकली गाड़ी मचादा लागा अखोगी चाबी से स्टार्ट लेना सतुक पिरगा गाड़ी बन लेना करी चंगेनो हायरगा मखुत पारिबा टॉर्चलाइट अमजों दुना थिनना कोई चाबी चुमना पुबीगरे इनिंग लेरिबा गाड़ी मखोइजु पुबीरे सैबीरे अदुगो लोरा मतुंदा गाड़ी की ग्लास थुगाइबिरमे गाड़ी मतदि खंगलमगिदे अदुगो तोरगा मोय चाबीदो पूरा चखरे तौइबा थोदोकसे नुगाइते खंगजा होदबनिना अखोइजु चलिसु पैसागी लमदांग तनते चलिबा पुनम अखोइगी मयामगी सेवा तौबगा चप मानना चचबनि अखोइसु अदो थोदोकसिदि खरा नुगाइते नाकलमरोमदा थौदोसिगा मरी लेना एमजे वेन्यूदा लेबा ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर्स वर्कर यूनियन के ऑफिस दा पाउमी सिंग उनबा मदा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी माइमोम अनिल मैतै नंगरांग बन लेबगी वाफम यूनियन सिदा खंगलकपसु लेते कनाना बन कौरिबनो हाइबगी पाउसु यूनियन सिदा लेते अवाब कया मायोकनदुना थबक तौरिबा ड्राइवर सिंग दा लाइबक थिबा थौदोक अमा मायोकना हलिबा सिदा चेनरिबा मियोय सिंगना यूनियन सिदा अथुबा मतमदा सेंगदोकपियु नत्रबदी यूनियन सिना CSO अमदी अतै ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुलगा अकनबा खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइना माइमोम अनिल न थमलकली कईगुम्बा मफल अमतगी अखोइना बल लई हाइबगी इन्फॉर्मेशन से अखोइजु लेते ड्राइवर सिंग सी वाना लंबी लमखांगदा चिंग मानदा लागा मफम असी यौरा कांदा तमथिना अखोइगी सांगादा फुगदब मोंगदा फुब्रमबसी तसेंगना ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर यूनियन कंडेम तौई बन तौरिबो कांगबु सिंगदुना कईगुम्बा खरे सेगदोपिरगा सिनी हाइबगी पोट अमा तौबिउ नत्रगदी ड्राइवर सिंग अखोइजु हयेंग बोक्सी पैसेंजर चलिबा गाड़ी सिंगसी इम्फाल जिरबाम लंबीगी सिंगसी गाड़ी लेप्सगनी बन तौरिबा ngarang तौबिरिमिबा मियोय सिंगदुनासु सिनी हाइबगी मरम चाबा मा पिबिनबल मयाम मफमदा हाइजरी सगोल सेम प्रशांत मिसी की मायोक्ता सेंखिबा JC न चंगसिलकपा टोंगान टोंगानबा खोंजंग कयादा सरुक याखिबा क्लब मैरा पाइबी अमदी टोंगान टोंगानबा लुप सिंगबु सिंगजमैतु लिलोंग यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन स्लूको गी चेरोल अमना थागतपा फोंदोरकली जैन हॉस्पिटल ममांग फाउरगा चनरंबा पुवारी की मतमदगी पोंग लंबी हाइना मियामना खंगनरिबा लंबी असि गवर्नमेंट न खोंग लंबी अमा फाटपीबगी महुत्ता ट्राउमा सेंटर अमा साजिलकपा असि मियामगी मायोक्तनी हाइना पोंग लंबी गा मरी लेनना सेंखिबा JC की कन्वीनर लाइखुराम तोमबना फोंदोरकली था कयागी ममांगदगी मियामना चंगसिलखिबा खोंजंगदा खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA यावना MLA अहुमना लंबी असि मियामगी अपामबगी मतुंग इना थबक पाइखटकनी हाइखरगा ओना तैनबा थबक पाइखलकपा असि मियामदा नमथाक तौबनी हॉस्पिटल असि ममांग थंगबा सरुकता फुट अहुम मरी लाउना लंबी अमा फाटपियु मियामना अना लायेंगबदा खुदोंग चानबा सिनबीनबगी महुत्ता पॉलिटिक्स तौदुना मसागी ओइजबा थीरिबा असि थादोकपियु हाइना महाकना फोंदोकी हौजिक फाटपी मोद कोम ओइना तौचरगा तोमा सेंटर साने हेबसे
ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯇꯧꯈꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯜꯍꯧꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ Kangleipa Communist Party Military Council KCPMC की मरी सुबह पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अनि सुबह सेशन द खुनाई सिदा ममी सामलकलिबा यावल लालहौ सिदा मियामना थाजब थमलक्ट्रिबा सिगी मतंगदा कुपना वाखना खरे हाइना आइना थिंख्रबलोबा सिगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी पाइखोंबा माइटेना थोकपा चेरोलमना हाइरी KCPMC की ओइना ममंग चैचत्ता पांडम अमगा लोइना थमखिबा डाइल्यूटेड एजुकेशन मुथतपगी सरुक अमा ओइना CBSE स्कूल सिंग अथिंगबा थंबा न्यू एजुकेशनल स्ट्रेटेजी की मपुंग ओइबा पांडमदा लेमना महै तमहनबगी खोंगथांग लौखटबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सिलेबस पु इथिल अमा पीदना अपडेट तहनबा तोंगान चटलुरबा लानमी सिंगबु इकाई खुमनबीदुना लुपु लौसिनबा अमदी मखोइबु कम्युनिस्ट की ओइबा वाखलोन मपुंग फाना लैहनबा हाइना सेंट्रल सिक्योरिटी काउंसिल की स्टीयरिंग कमिटी दा कॉमरेड वांगबना वाफम पुथोखी वाफम अदुबु मरी सुबह पीपल्स कांग्रेस इफम अदुदा सरुक याखिबा कॉमरेड लेनिन मैतैना तारामना ओक्लदुना थबक ओइना पांगथोकनबगीदमक कांग्लै मियाम की फीडबैक अमा थाखिसी हाइना मिफम अदुदा थबकी हारी मथंग थागी तांग अनीदा पांगथोकदरिबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखलदा कैंडिडेट ओइनिंगबा सिंगना थासगी तांग मापन की नुमिदांग वाइरम पुंग मरी फाउबा फॉर्म सबमिट तौबा याखिगनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एस प्रेमानंदन थोप चेरोल अमना खंगलकली निंगसिंगबा याबदी पार्टी असिदगी मिरेप ओइनिंगबा सिंगना मिरेप चे पिसिनबगी मतम असि हयेंगना अरोइबा ओइरंबनी हाइरी इम्पैक्ट न्यूज़ ना फंगबा पावगी मतुंग इना ngasi फावबदा बीजेपी दा मिरेप ओइनबा मियो यांखैगा तरेट मिरेप चे पिसिलखरे हाइरी अदुगा एमपीसीसी की ओइना ngasi फावबदा मियो 30 की मथक्ता मिरेप चे पिसिलखले हाइरी ngasi पांगथोकपा ngमखिद्रबा पावगी मिफम हयेंग अयुक पुंग 13 ताबदा पांगथोकलबा मतुंग प्रेसिडेंट की फम सिनगदौरी लोइनना नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज ओइना सु थौपुरिबा पार्टीज की नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव लाकलिबा तांग मंगा दा लाक्तुना मणिपुर की अनौबा प्रेसिडेंट अमदी हानगी प्रेसिडेंट याउन ऑफिस बियरर सिंगल लोइनना मिफम अमा पांगथोकनी हाइरी मैतै सिंगबु शेड्यूल ट्राइब ता चनहलु हाइबा डिमांड पुनसिननबनी खतननबा नते हाइना दि शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर ना थादरप चेरोल मना खंगलकली शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर ना मैतै मियाम की मिहुत सिंदुना मैतै बु इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मखादा शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चनहलु हाइना गवर्नमेंट ता तकसिंदुना लाकली कमिटी की पांडमदी मणिपुर की फुरुप सिंगी मरक्ता मरु ओइना येलहौमी सिंगी मरक्ता अचौपिसक अनेम अवांग थाक हंथबा हेंगतबा लैतबा मानब खुनाई अमगी मायोंदा लाकनब होनबनी लोइनना फुरुप सिंगी मरक्ता लैरिबा थमोइगी मरी अदु फगतहनबा अमदी मणिपुर की अपुनबा सक्तमबु तुंग कोइगदबा मौंगदा चेसिन हन्नबा होनबनी फुरुप मसेल मरक्ता खननबा इखेंग ताननबा सिनबा नते हाइना चेरोल सिन मखातारी मरमदुना हिरमसिगी मतंगदा कनागुम्बना लनाई मियोय नत्रगा लुप ऑर्गेनाइजेशन खोंजंग असिगी मतंगदा खंगनिंगबा नैननिंगबा लैरबदी कमिटी की उरिपोक हौबम देवान लेकाइदा लैबा ऑफिस दा लाकपा यागनी हाइना चेरोल सिन मखातारी ममांग चहिदगी साबा हौकिबा थौबाल खेकमन की ओइनाम लैरक मपादा सारिबा आरसीसी थोंगसी कॉन्ट्रैक्टरना थबक थिंथरकपदगी ngasi खेकमनदा मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकरे मियामगी मिफम अदुना लौखिबा वारेप सिंग अदुदी थोंग सारिबा सेमी सिंगी मसिंग हेनगतहनबा थोंग असि थुना लोइनबा अमदी क्वालिटी मेंटेन तौना सानबा डिपार्टमेंट की माइकैदगी यंगसिनबा तोरेल तोरबा निंखाइरिबा असि अथुबा मतमदा सेमजिनबा हाइबा वारेप सिंग असि लौखि मियामगी वारेप असि अथुबा मतमदा गवर्नमेंट ना थबक तो ओथोकपिनबा अपील तौरकली मालेम की सिनमी सिंह की नुमित का मरी लेने हौखिबे अप्रैल कुंट्रादा इंडिजिनस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कंगलेपाक इपाक मणिपुर न सिंधुना लमदमसी की सिनमी सिंह फर्स्ट एड की पोलम सिंह यंथोकपगी थौरम अमम थौरमदा मतेंग पांगलखिबा सिंहबु इपाक की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ने थादरप चेरोल अमदा थागत फोंदोरकले लोइना थासगी अमदा लुप असिना सिंधुना पांगथोखिबा ब्लड डोनेशन कैंप ता ई दान तौखिबा सिंहबुसु चेरोल असिना मखाताना थागत फोंदोरकली
हौकिबे अप्रैल की टांग कुन गतरेता सेनापति की फाइजांग विलेज द रेचल डिवीजन न खुदसु खुदलाई साबा मफम अमा थुगाइख्रे पीआईबी डिफेंस विंग जीओआई न थादरपा पाउ की मतुंग इना सेनापति ब्रिगेड की ज्वालामुखी बटालियन न लुचिंगदुना चथकिबा ऑपरेशन अदुदा मफम अदुदगी 9mm की पिस्तौल अनि साबा लोइसिद्रिबा पिस्तौल अनि ड्रिल मशीन अमा लोइनना मैगजीन फ्रेम अनि अमगसु फंगबा ngamki लोइनना आर्मी न अरुबा चे चांग यावबा फाइल अहुम अमदी खुसु खुलाई साबदा सिजनबा पोटलम कया मुसु फंगबा ngamki पीआईबी की पाउ मतुंग इना हारिबा फैक्ट्री असी सदर हिल्स ता चलाइबा लालहौलुप सिंगदा खुलाई योनबगी थबक तौई हाइरि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनटुक की हुनफुमापन सुबा फाउंडेशन डे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थोरंगी सरकम ओइना तोंगान तोंगान मफम दा थबक सुजबा सिनमी सिंह चेंग केजी यमंगा मंगा की मटेंग सु पीखी स्टेटस इदा लेरिबा लाइरबा सिंगिदमक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सु हौदोकले अदुबु डीलर अमदी एजेंट सिंगना थमोय सेंगना एक असेबु चना हनबा ताई हाइना थोरमुदुदा डेप्यूटी स्पीकर प्रेशो सिमरेना फोंदोकी every block, every village, every jila, every legacy, exercise to work and masi mayapun namak chap chan masi ko haina masi every pali bersarkari action di mutomina masi sindrami madu dekat tadi masi kuin exercise to romina masi shoydana mayapun namak masi bumba kitong cha masi I delight of singer and Gani have say as a town lay. Tipaimuk dam amadi yelhomi singi hak sing haiba sida miyang gi oiba mifam amang ngasi Manipur Press Club tapang tokre mifam adu Citizens Concert for Dams and Development CZDD Northeast Dialogue Forum and Center for Research and Advocacy Manipur Kram na puna sinbani mifam aduna Barak Turelda sagani haina tauriba megawatt lishing mangagi Tipaimuk multi-purpose hydroelectric project ki matangda khanaki 2008 Ministry of Environment clearance fee ki bado adu amuka kakkadabani haibagi se khoi ki akanba number 1 agenda da discuss tawbani aduga loina na Ministry of Forest and Environment na su madugi clearance to PBR de haibagi moina su pressure PB na ba haibagi khoi resolve tawbada yauri aduna kari warasu hojik high river Tipaimuk dam 1500 megawatt ki sagadawriba ekhoi ki indigenous peoples affected peoples ki consent yaudana masi ki dam si sabo yaroi haina ngasi ki meet sina resolve tore English amag chamapal gatara gataret ki April da linkhat ki ba Manipur level Corna chahi chama mapung fark pa gamari leina na lakliba me tara gamanga da mifam amma MSRTC ki office ta pangtholagani hariba numida sida mapung faba committee ama su semlagani haina ngasi Manipur Press Club ta pawmi sing unaba amada ad hoc committee sigi chairman yumnam Rajeshwar na phungtokre malengi ahan balanjau da Manipur level core gi maikai dagi landa saruk yakhiba singi macha masu singna mifam asida saruk Yabina basu Rajeshwar na appeal tarukli Maharaj Churchan gi matamda maitai tangkul kom amadi kuki furuki mio lishing ani rom na lever kora sida saruk yaki adubu malengi ahan balanjau loerba tungda tangkhai amarom tamak hingna yumda halaki malengi ahan balanjau da saruk yaki ba Manipur gi thauna faraba athauba sing adubu adu ngasi Manipur gi miyam na kauthokpire maramasina makhoi thauna lingjen amadi kathokpa adubu ningsingba amadi ikai khumnaba oina centenary program asi sinbani haina Rajeshwar na makataki mathang jahi gi April da haibdi 2017 gi April da Manipur labor core na Manipur thadu haraga European countries ta first world war sakhibagi jahi cham sumba mapok kumon oire aduna madugi nangnana ba khoina memorial complex ma sare haraga moibu ningsing khubum ama chauna tungda lakadoi ba generation singna khanghouna ba akhoi Manipuri singi oiba ningsing khubum du akhoina saramase haiduna ngasi ad hoc committee on Manipur Labor Corps First World War Centenary Commemoration haina ad hoc committee ma semjare mathang Hausi Government Added College ki Oza Singi issue asi athuba matamda government na loishin binaba Federation of Government College Teacher Association Manipur gi chairol amana hairi chalib chahi asi gi me thagi tara gatareta gi BA BAC amadi BCom gi semester exam asi gi mangoina na Added College ki Oza Singi issue asi loishin binaba chairol asi na makataradun appeal tarokle
Matang soy sida break am longzage Manipuram di malangi tunga ba ipaw singaloy na nekoi break ti am tuna jar ka impact news mit eng ta dun review. Delta Tutorials for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorials between 6 a.m. to 7 p.m. Kuirabagi tungda punba sinuai. Sumi. Madi kari tore. Magi se double strength ning sing pumali. Mangonda piu double strength. Liver tonic. Lipsap DS. Lipsap DS double strand liver tonic. Bulletin iski makata pauk singaloy na break ki matung na mayaba muka na taram nokchari. Hongfum doirak Suba National Film Award ki mana matum ngasi New Delhi gi Bigyan Bhavan da yanthokre maduda haurongbam maipak sanana direction piba aibusu yahon biu haiba film asida best Manipuri film documentary film gi kanglukta Mina Longjamna direction piba auto driver the best social film funky eduga Megachandra Kongbamna Best Film Critic Award piduna ikai khumnaki award singadu President Pranab Mukherjee na khusinaki Thoramadu Information and Broadcasting Minister Arun Jaitley su saruyaki Nomin humni chumna chatharakpa where have all the flowers gone haina mingthonba akoibagi fibam fagat hanbagi wakalonda isai amadi art ki kumhai gi aroiba numit ngasi pangthokre kumhai asi lamdamasigi folk rock band ama oiriba Imphal Talkies and the Hollers Civil Organization Folksy Trump amadi United Cultural Club Fayeng na punna khusamna Fayeng da leiba Konsang Lampak da pangthokibani akoibagi figam fagat hanbagi pandamda miyam da pausel piba oina pangthokiba kumhai asi environmental activism amadi American folk singer oiramba laikhidraba Pete Seeger gi mapok kumon ga mari laina pangthokpani kumhai asi gi manung chana ngasi mahiroi singi oiba layakpa changdamnaba jagoi kanglub ardeki Kaibu Kayoiba haina mingthonba dance drama pangthoki loinana midnight sketch haina mingthonba Dinesh Ilangbamgi uda hakpa lai singsu miyam na pamna yengnaki mapung oiba thoram oina lamdamasigi rock band Imphal Talkies and the Hollers singzu join gi isai kaya su khudol tauki thoram asiga mari lainana lakhiba Kolkata gi saisapa Susmit Bose amadi Dimapur gi Alobo Naga gi isai su miyam na khudol tamki Festival maming se koi ki American folk singer Pete Seeger ki maming de lau bane mai where have all the flowers gone in America da na mem je nam na army o helga Vietnam da thar siraga moi asi hakchang mem Europe do adugi matang na flowers ge koi youth ki life se compare to adum bai sei amne ara koi na koi Manipur du jam chana ba koi Manipur environment ki ngasi manga iba akoi ki Imphal da oire ba film concrete jungle lama tholak pa adugumबगी कमाइन तो नकराइद करी सोइनो हाइबजे सुम मैम खमुननबा अखोइन आउटस्कर्ट इम्फाल की दि चथरगा अखोइ असंगमान याम लेबा मफम फॉरेस्ट प्रिजर्व तौरिबा फयेंग दगा अखोइन सिंजरिजे अदुगी आइडिया ने Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Lamda Masidagi Mayai Kaba Chinchak Marufang Namutanaba Pandam the Lepalate and Changsilapa Kongjangi Sarukamoina Kananainaba Nishana Kunaida Piba Chaiteng Amasung Masibu Tengnabada Miamgi Togdang Hibatim Dangasi Ayuk Imphal West District Ki Manung Chanba Akam Lamsangda Kadamadi Akamaira Paibi Nupi Lupna Sindana Pangtokre Hokibatang Amada Akaknaba Pau Ama Fangbadagi Traganitoy Suba Bihar Regiment Wangoi Police Commando na Wangoi Amadi Samurauda Tibo Humagi Tabak Chatabada Ainat Yadaba Lalolu KYKL Gi Kedar Taruk Pagat Pagam Krekul Aiga Konana Faraba Kedar Singadu Wangoi Police Station the Sinakraheri. Housing Asinomagi Sanabagi Pauda Ahom Suba MCAW Pralada Amadi W Ramananda Elite Cricket Tournament King Asiluang Sabam the Labor Luang Popo Cricket Stadium the Sanakiba Lake Match Amada Kasar Road Athletic Union Kamnam Leirakna Tos Namduna Fielding Hana Sanabadau Warep Loki over Kuntraga Manga Lamba Taunakiba match Asigi betting Hana Sanakiba Blue Hawk Kuraina Apiv over Kuntraga Manga the wicket Mapan Turagaran Jamaga Marfutara
humdoi laubungam ki masigi paukumda anishuba betting sanakiba Kasar Road Athletic Union khamnam leirakna apiba over kun humdoi da ball amada wicket tara makturaga run marfuga manga khak lauduna match asi run chamaga subna nipanda mighty kibani match asida Blue Hawk Khuraigi all-rounder Robert Roy na run taraga mga amadi wicket mari lauduna man of the match taki Manipur Cricket Association na sinduna chatharak liba tournament asida team tara na saruk yari association asida sinduna chatharak liba played cricket tournament ki hayeng sanagadaba league match amada Thongsu Chigonglei Makhong Development Club amadi Stern Sporting Union wangkai ani na lamba taunarkan Ahanba Inter Kaisamthong Kendra League Kang Tournament ki ngasi sanakiba nipan subal league match amada awang Kang Khut Kaisamthong na atia Kang Khut Kaisamthong bu panjal taraga mapan nipan da maitiba pi bangakre Kaisamthong ilangbom lekai gi khabam lakpa mandapta chatharakliba tournament asida Kaisamthong Assembly Constituency gi social worker Maibam Joy Kishore gi sentang makada Numit Laima Sports Committee na sinduna laikhidraba Maibam Jayanta Kumar amadi Maibam Ongbi Brajamani Devi anigi mingda pangthokliba Kang Tournament asida Kendra sigi Kangkhut mangana saru yari hayeng sanagada mapan subal league amada nongpok Kangkhut amadi kha Kangkhut ani na lamba taunarkani District Youth Affairs and Sports Imphal West na sinduna chatliba chahi asigi oiba district level Subroto Mukherjee football tournament thasigi tangkul go humdoidagi kungataruk fawba Khuman Lampak practice ground da pangthoklagani hairi Imphal West ki manung chana leiba under 14 boys amadi under 17 boys and girls ki football sanaroi singnas sana gadaba tournament asigi form pisinbagi matam thasigi taragani pan fawba da Khuman Lampak da leiba Imphal West ki DYASO ki office ta pisilakpa yargani haina district asigi DYASO na thadropa cherol mana khangalakli ngasidagi hauraga lakliba megi tang manga fawba numit humni chupna chathagadaba Khundrakpam Primary School amadi KC High School KC High School Khundrakpam gi annual sports meet English ni taraga taruk ngasi school asigi ground hawdokre school asigi mahiroi singna ibudau pangalba laimangdagi march part chatuna KC High School gi lampak fawba lakhi mafamadu da Khundrakpam Assembly Constituency gi MLA su oiriba Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.S. Lokeshwar da Maira Chukhatun sports meet adu hogdoki tungde speaker na ball kaukhatuna mahiroi singi football sanabas hogdoki KC High School ki lampak to annual sports meet pangthoklingai cherakta haukiba April 13 tagi megit ama fawba Tajikistan da pangthokhiba AFC Under 14 Girls Regional Football Championship English ni taraga turukta India ki football team da saruk yakiba Khundrakpam Assembly Constituency ki manung chalaiba sinamdagi yumlembam Pakpi Chanu su mahaki yumgi amadi laikai gi miyoi singna oktuna puraktuna lakpada tanja charubadagi KC High School mapa yorokpada Speaker TS Lokeshwar na Pakpi bu stage da kokatuna ikai khumna utki loinana lupa lak amagi manasu speaker na Pakpi da khusinaki Panba yabadi Yamlembam Pakpi Chanu Hose Khundrakpam da leiba KC High School asimakta da class 10 da tamlibi mahiroi amani Tungda Khundrakpam Assembly Constituency ki manung chana leiba Sinam da leiba Sinam Community Hall da Sinam Youth Development Club na sinduna Yumlembam Pakpi Chanu bu okgi tharama pangthoki tharama duga mari leinana Sinam amadi Sinam ga thangnabada leiba laikai gi miyam na Yumlembam Pakpi Chanu gi tungi punsida mai pakpo oinaba yafa mangol piki All Manipur Football Association na sinduna chahi taruk tagi taraga nithoi fawbagi manungda leiba nupa macha amadi nupi macha singo oiba tha ahum chathagadaba football grassroots development program ama pangthoklagani hairi thasigi taraga mari dagi artificial turf ground the haugadariba development program asida saruk yaningba sanaroi singna thasigi tara fawbagi manungda amfa gi mapal kangjebugda leiba office tagi lupa chamanga piraga admission form lawraba yargani haina association asigi general secretary na thadrokpa chairol ama thanglagli Ani Subal Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side football tournament CHYUC Chalo Mai Paki Bagaloinana FC Lamlai Amadi Bolero Sekta Ani draw Chatkre Lamlai Student Ideal Club Lamlai Gi Sanabungda tournament
asigi ngasi sanakiba ahanba league match amada CHYUC chalauna poireiromba FC lamlaibu panjal ani sinoda maitiba pikibani match asida mai pakraba CHYUC chalaugi panjal ani eduna Krishna amadi bungo ani na chankibani tournament asigi ani shuba league tana FC lamlai gi sanaroi herojit na panjal ani eduga Bolero sector gi Somorjit amadi nauba ani na su panjal amamangka chanaduna match asigi apiba matamda panjal ani chanaduna match adu draw takibani FC lamlai na sinduna mamang tha asigi taraga taretagi chatharakliba tournament asida team taraga nipana saruk yari hayeng tournament asigi makha tabal league match ani sanaragani और WT ने सके हेडलाइन समहना में अंदर तमजगे Assembly na pass tau kiba bill ahum ek onthok hanbiyo haina takseladuna JCLPS na lagliba May manga gi ahing nongyai tang taret ki numidang wainam pung taruk pabo public curfew lauktok re Manipur University Travel Student Union na Manipur University ki gate thingzen University da ngasi nongma gi oina mahai tamba thingzen kre amasung English ng machamapal gamra futaraga humda gi May humda thokiba kanglu ki irang da seng ki inquiry committee amuk hanna hingat hanbiyo haina Manipur Muslim Welfare Organization na thamlak